Gusto TV. Recepti i mnogo više. Jučer smo bili u prilici razgovarati, ali i kuhati sa gospodinom Draganom Viskovićem, kuharom restorana Domino iz Crkvenice, koji je sa nama podijelio njegovo bogato gastronomsko iskustvo. Povodom promocije turističke zajednice Hrvatske, Sarajevo je posjetila i gospođa Marijana iz Dubrovnika, sa kojom smo također podijelili kuharsku palicu. Za zdrav i aktivan život Sprindov fitness hljeb ProCorn. Kako je vaše mišljenje o gastronomskoj ponudi Hrvatske? Mislite li da se izbor jela ne razlikuje puno od restorana do restorana? Ovo vas pitam onako iz perspektive slučajnog posjetitelja ili turiste. Pa evo već dugogodišnjim radom u ugostiteljstvu uistinu sam mišljenja i zagovornik sam vraćanja tradicijskih jela na naše menije iz razloga što gost želi konzumirati domaću kuhinju. Dakle, ono u biti što je i hranljivo i bez masnoća. Samoj pripremi jela gost isključivo traži što je unutar jela, što se u potpunosti slaže. Postoje li neke namirnice koji možemo reći evo da su na ivici propadanja, to jest da polako iščezavaju sa menija vaše nacionalne kuhinje? Točno. Postoje ovo recimo riblji specijaliteti jednostavno više se nisu dio kuhinje, dio morskog tako rekuć dna, jer se jednostavno riba daje iz ribogojilišta i mislim da to nije uistinu dobro za nas. Hvala vam na ovom ugodnom razgovoru. Ja vam želim prijatan boravak u Sarajevu, a naravno vas, cijenjeni gledatelji, pozivam da i dalje ostanete uz svoje TV prijemnike. Za ovo jelo nam je potrebno, dakle, meso sipe koje smo prethodno isjekli na kockice jednake veličine, luk, češnjak, peršin, pire rajčice, riža, temeljac i na kraju crnulo sipe. Počet ćemo sa pripremom. Stavili smo pirjati luk. Zatim smo dodali meso sipe. Dodali smo sol, češnjak, pire rajčice koje lagano pirjamo uz dodavanje ribljeg temeljca. Ćemo dodati malo papra, peršinov list, pustit ćemo lagano da se pirja. Zatim ćemo dodati crnilo sipe. Kad je meso mekano, dogotovljeno, dodat ćemo rižu. I sad ćemo početi pripremu serviranja. Uzeli smo jednu prikladnu posudu kako bi dobili željeni oblik. I to je to. I po želji ćemo dodati sir parmezan, dobar tek. Kuhinja jednog naroda govori puno o njemu. Nerijetko ćete u nekom jelu prepoznati i dio tradicije pa i istorije. Stoga, da nas ne zaborave, moramo se i sami sjetiti recepta napisanog na požutjelom listu starog prašnjevog kuhara.